Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Бүгүн число 9 март 2025 жыл. Ноокат мал базарына сугандар. Бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеч каналга сөзсүз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу болгон кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Күн бүркө саат 7-ден 31 минутта өттү. Бир аздан кийин тартабыз. Сиздерге жалаң сан уйлардын баасын тартып чыгарабыз. Буюрса 30 миңден аштык. 40 миң болайлы туугандар. Баарыңыздар сөзсүз катталып болуңуздар. Алла разы болсун баарыңыздардан. Орозоңуздар кабыл болсун. Азыр анча көрүнбөй атат. Да бир 10-15 мүнөттөн кийин буюрса видеобузду улантабыз. Созанын негизи өтө кызыган жерлери болуп жатат. Бир аз көрүнбөй калат экен да. Же улантып беришек бекен. Күн бүркө болгондо байланыштуу жакшы көрүнбөйт экен туугандар. Мына ушул жерде ушул саам үйдө багылтат. Сурайлычы канча багылды экен. Ака кыйырбастан айтып такам. Кайсыны багылтасыздар акынага? Наныбы. Канча бердиңиз? 155. Торпок эмне шивиспи? Торпок эркек экен. Шивис порода дейт торпогу. Канчанчы баласы? 3-чү баласы? Сүтү канча бар? Сүтү 5 литр бар дейт. Торпогу бирок чындыгында жоон жол болуп экен. Канча айлык болду торпогу? Канча айлык болду? 3 ай болуп тургандар. 2 айлык торпок, 3-чү торпогу. 2 айлык торпок. 2 айлык торпок, 3-чү. 2 айлык болуп тур, 3-чү торпогу дейт. Уй өзү деле орто уй экен. 155 миңге бербейт атуугандар. Байкечи деген. Ого, машалла. Мына ушул жерде дагы багылтат туугандар. Кайсын багылтасыздар? Мына мененби? Канча болду? 275 миң. Мына ушул менен нар кара. Айтмайсаң барак. Өткөтөл ага. Торпок ургач эркекпи? Ургач. Ургачы була. Канчанчы баласы билесиңби сен? 2. Ha, экинчи баласыбы? Жакшы. Сүтү канча бар экен? Сен сен тат. Ha, сүтү канча бар нан? Билбейсиң, а? Надо. Жок. Булчу бул. Торпок ургач эркекпи? Эркек. Торпогу эркек канчанчы баласы? Өтүштү бар. Канчанчы баласы? Мына ушун менен, мына ушуну 275 миңге багылтат туугандар. Жакшы. Шеф канчаган, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Соолугуңуз жакшыбы? 150 дейсизби? 150. Торпок ургачы эркекпи? Эркек канчанчы баласы экен? 2 же 3, а? Сүтү канча бар? Сүтү точно сабадым. Аха. Сабадым дейт. Канча багылды экен? Багылдыбы? Колдоңуздар берсин, а? Өзүн өзүм бермечи. Мана тартып болгон чыкана. Сүтү канча бар экен ага? Болду, акеле. 7-8 сүтү бар дейт мына каранын. Ошо уйдагы орто уйлардан экен. Мына ушуну 170 миң дедиби? Канча экен булу? Канча? 150? 170 дейт ушуну. Байкечи деген. Торпок ургачы эркекпи? Ha, urgaçı kançançı balası?
Üçüncü balası. Sütü kança var? 12 litre. 12. Sarkeç. Sarıya çıkması 13 litre. 13. Kança bağıldı pazar? Bağ verdi mi? Kança? 145. 145 bağ verdi bu anlar. Gelin görünüz ölçü. 12, 13 litre süt var de sarkeç. Bunlar yine ait boyları. Ayya sandım ben Türk okulu işte adam bir dönem. Bunlar mı? Onlar gelinlere. Aslı ne o lafın dön. Kança verdi o? Beri bu da akıl. Jetken yer o onda pazarda. Ekmeğine koyunca. 160 almaz kem var. Aha. 160 almaz kim var dedi. Torpa kurgaç erkek mi? Erkek kaçıncı balası eken? İkinci bulas. İkinci balası ha. O erkek. Pulu 160. Sütü kaç var eken o? O da 8 litre. Sağır geç ha? Onda öyle durmayın da almazdaki mongo çıkan motor boksu. Ya yemi oturup Ya başlar. sodan ver versin o. Kaçıyor gelsin. 8 det. Pul kança eken o? Kança? 140 ha? 45. Ha 145, 140 ham deydi. Kança suradı pazar? 120. Torpa kurgaç erkek be. Kurgaç. Kançançı balası? Bilbeytken ha. Sütü kança var? Sütü 5'ten жоғары. 5'ten жоғары sağır geç ha? Sağır geç 5'ten жоғары deydi onlar. Pazarınızlar versin ha? Kança geçip? 150 min. Torpa kurgaç mı? Kurgaç. Bir cümle oldu. Kançançı balası? 6. torpa ha? Sağır geç 10 sütü. Kança verdi pazar? Pazar verelim. Sodanız versin ha? Kimlere geldi Allah? Allah'ın diyesi yok yani. Pul kança eken o? 150 min kem var. Torpa urgaçı mı? Urgaç. Kaçıncı balası? 5. balası ha? Sütü kança var eken? Ha, tuğulğandan 3 gün bolupdur. Kança verdi pazar? Bağ verdi mi? Kança oldu o bunday? Jetken jeri. Hazır 120 min kılıyor. 120 min bağ verdi ha? Öte sonun jakşı. Berekesin versin. Sodanız versin ama. Man jakşı kılıp durayımız. Pul kança eken ama? Yo, bunu tort. Özünüz sıkmayın. Tortgensen. Bul hem çıktınız da. Yo. Pulunu aytıp koyun boldu. Özünüz sıkmayın. Sen koyun. 200. Kança? 200. 200 bin ha. Torpa kurgaç erkek be? Erkeğe gelsem erkeğe. Erkek. Egasi da erkek ha. Jakşı. Çele. Kança bağıldınızlar? Bağ verdinizler mi? 175. 175 mi bağ verdin? Burun kucuma da çıkkan deydi. Tartpa deydi ko. Makul. Ma kimden eken ha? Ha. Aldı mı? 165 bin alt duruşunda. Bırak iyisi çok eken. Kança? 170. Ha, 172 aldın var bizler. Ha, sattın var mı? Torpa urgaç erkek mi? Erkek. Kaçıncı balası? 3. balası ha? Sütü kança var ülkem? Sarkeç 10. Ha, sarkeç 10. Sütü bar değil. 172 minge satılır. Oy maşallah. Berekesin versin. Mal bırak çındırına çoğun iken.
Aslan. Siz nal kaçlı? Kaçsın? Nal mı sizdeki? Başka. Ha, narkola. Kimdeki bu? Bilerdiniz mi? Bu yaka. Bir yere kavuştu. Razı ol versen bolda. Kança verdiniz aka? 110 bin. 110 bin ya. Torpaq erkek urgaçı? Erkek. Kaçıncı bolası kan? Birinci. Jaş ko. Kendi yaka. Şunu üzüp yaka. Razı ol. Sütü kança var ekan? Bu жаңашма. Var mı arkadaşım? Kança verdinizler? 20 çetike vermepti. 120 jatiga mi? Ben 110 bin sıra alıp. Ha. Torpaq urgaç erkek mi? Ha. Erkek. Kaçıncı bolası? Üçüncü. 3'e 4 dedi. Ben sırağın sırayı veririz Allah'a sana gel. Ava sütü kança var ekan? 7-8 ha. Yaxşı. Sodanızlar versin. Valla acaba ne kavuçam var. Sapay. Bağıldı. Şu realdi boğalar göre fatayç. Kança verdinizler? Kança verdiniz? İşte kança verdi. Kaç lira? Bağıl tavu? 120 bin verdim. 120 bin. Bin bağıldı. Kança kan pulu? 130 kemi var. 130 bin kemi var. Torpaq urgaç erkek? Erkek. Erkek. Kaçıncı balası? Bilbeyim. Sütü kança var ekan sütü? Anlığını bilmem. Anlığını bilbeysin ha. Kança bağa verdi bazar? 50 lek o. Malades yaxşı. Şey pulu kança kan? Ha. 200 bin. Torpaq urgaç erkek? Erkek. Kaçıncı balası? 5. balası. Sütü kança var ekan? 12 Sağır geç ha? 12, 13 deyip sağır geç. Bırak uyu. Çındığında yet düvam eken, çoğam eken. Kança bağa verdi? Jetken yer bazar. 160. 160. Yaxşı. Sodanızlar versin. Alındı o, satıla o. Kança eken? 130. Torpaq urgaç erkek? Urgaç. Kaçıncı balası ekan? İkinci balası deydi. Sütü kança var ekan? 5 lira. Sağır keçi 5 sütü var deydi. Oğanlar torpaq urgaç ekan. Şey pul kança ekan? 125. 125. Torpaq urgaç erkek? Erkek. Kaçıncı balası? İkinci bola. İkinci balası torpaq erkek ekan toğanlar. Kança bağa verdi ekan? Yetken jeri. Yeriyle yem verdim. Ha, yem geldiniz ha. Sodanızı versin aka. Jax satып alın. Mına ошол жерде bağıltak sıraylışı. Bir daha gör onda. Al sizlik. Kança verdinizler? 110 bin. 110 bin. Ne alı? Torpaq urgaç erkek mi? Erkek. Kaçıncı balası? Çok. YouTube bala. Çok. Koş aytıyor. YouTube bala. Sütü kança var ekan sütü? 210 koy vermeyin. Yaxşı. 110 go. Ben kaçıyorsun? Muhtava ayttam ol sizga bitta olsam bereyim. Kança verdiniz? Berem muhtava. 115. Qanchalik sotib qo'yay. Torpaq erkek urgaçı. Erkek. Erkek deydi. Kaçıncı balası ekan dostum? İkinci balası deydi.
Sütü kança var? Altında ekemçeğinin altına. Ha, ekemçeğinden 6 deydi. Yaxşı. Ekemçeğin topuk. Ha, ekemçeğin turpoq emetken. Kança ekan pulu? 120 kichik kam bor. Az kemi var ha. 120 ming azmaz kemi bor deydi to'g'anlar. Turpoq urg'ochi erkak. Erkak. Qanchasi bolasi? 4-chi deydi. Sütü kança var har kech? Turpoqdan chiqar 3-chini 8. Qancha? 8. 8. Turpoq emib, odan sirtqari 8 litr deydi har kech. Qancha baho berdi bozor? Hozir keldim. Ha, yeni geldingmi? Soldan bersin avkam. Yaxshi. İşinge ilgilikler olsun. Qancha ekan puli? 90. 90 ming. Turpoq erkak urg'achi. Uyg'ochi. Urg'achi. Qanchanchi bolasi? Birinchi bolasi. Жаңы ochmagan ha? Sütü qancha bor? Sütü 2 litr. Yaxshi, 2 litr deydi, sağır keç. Biroq açig'ini aytdi ama. Allah razı olsun. Qancha baho qildi bozor? Baho berdimi? Ochi. 76. Yaxshi, qo'ldan bersin aka. Yaxshi, egilik. 76 ming baho berdi. Şu dedi baho. 74 Nisan bu kadar acaba? Ha, 74 Nisan acaba? Bu tuzlu pazar boğanda vakit 5 Nisan bir var. Biraz da bu 50 kişi. Bu özüle mi? Ha. 74 baho verdi atkan özü. Просто ülkemde öyle bir vatandaş faydalanmıyor. Bana dostum 3 haftadan beri soğan dizdi. Qancha verdingizlar? Qancha verdi? Ver geçelim. Bana 106 aldım bak. Kocaman ne otur. Bana bak. 150 teşbih? 106 bin aldım. Ha, 106 ming olibdir. Oğlum oyuncuk bana tartılan cediysen. Turpoq urg'och veriyor. Turpoq urg'och. Qaysi bolasi? Ana. Ha, onu Qancha verdi hozir? 8 bin vereyim. Ha, 106 qolib 108 mingga 2 ming foyda berdi atkan o'rnida. Qaysini bag'ildasizlar? Ildiyda. Ha, Ildiyda o. Bo'ldi unda. Ildiyda bo'lsa ma'qul. Che pul qancha ekan? Pulu 110 ming otan. 110 ming. Balası urg'ochi, ikinci balası. Urg'ochi ikkinchi bolasi, sütü qancha bor? Yem salati. Qancha berdi bozor? Bozor 90 ming. O'ta so'm. So'dangiz bersin aka. Yaxshi sotib olinglar. Chef qancha verdingiz? 140. Ha, bo'lsa Turpoq urg'ochi erkakmi? Erkak. Qanchanchi bolasi ekan? Ikkinchi turpoq edi. Sütü qancha bor sa'ar kech? 6 litr. 6 litr. Hadi rozan gibi. Туғандар біз мынау ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Сөз катталып коңуздар буюрса. Ушундай ар дайым пайдалуу, кызыктуу болгон видеолорду биз чыгарып турабыз.